Jelena, kaj ti misliš o ovom? Pa tu je Tolstojevski napisao svoje najbolje djelo. Kako se zove? Ono. Ana Karamazov. Je, Pozdamer Blat. Samo 2 sata nakon mjesta gdje su spavali Tolstojevskovu prvu knjigu. Sve knjige. Sve njegove knjige, naišli smo na Pozdamer plac. Nešto sasvim drugo, tu su se pravile knjige. Ovo je mjesto na kojem arhitektura ima zadaću da zbunjuje. Zbunjuje da što? Ovo su dječji šire strane napravo. Hat kein Beine mehr, hat keine Arme mehr. Oprostite, po čemu je značajno ovo mjesto? Tu su se rodili Goethe i Schiller, ovo je njihova rodna kuća. Cica! Kom će rok, Cica? Cica! Cica! Nisam znala da postoje ovoliko rolera na svijetu. Svi odjednom u Berlinu. Nemam riječi. Kom terug, Cica! Ja, Kom terug! Cica!